hanyuma mugabo kandi nasomye ahandi ngavuga ngo biragoye ko umwana w'umuntu ngo yironsa cyangwa se yishikana ku kuba umugororotsi, yishoboza ku kuba umugororotsi. Kugira ngo bikunde ko umuntu aba umugororotsi, ngo bisaba yuko kugororoka agukura muri Yesu Kristo. Kugira ngo umuntu aronke kugororoka bisaba ko yakira Yesu Kristo, kuko umuntu bwiwe ntibikunda kwaba hatataha kiza kimwagiriza imbere y'Imana, kanatsinda nta mwongo ubura isatira idahizwe, kanatsinda nta nyambo ibura agahonzi, kanatsinda nta mwiza yabuze inenge. Ariko rero ngo iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo, Yesu Kristo akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kuko ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda habanamba. Kandi kuko ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu ari muri Yesu, iyo umuntu avuye mu isi, iyo umuntu avuye mu byaha, iyo umuntu yihanye akinjira muri Yesu Kristo, ngo aba acitse icyaremwe gishasha. Imana yatumye imbaza acitse icyaremwe gishasha kubwo kwinjira muri Yesu Kristo, ngo bica bituma, kubera ko Yesu Kristo atacaha yigeze akora, kubera ko Yesu Kristo ari we wenyine byashobokeye kwambara uyu mubiri hanyuma ngo ntawukoreremo ibyaha. Uyu muntu rero ngo yinjiye akaba muri Yesu Kristo, ngo aca aronka ukugororoka kwa Yesu Kristo, kuko uri muri Yesu Kristo aba yamaze guhinduka icyaremwe gishasha. Ahindutse icyaremwe gishasha rero bica bikunda kwaba umugororotsi, kuko Imana imuraje, mbere n'abantu bamuraje bamubona nk'ukugororoka yaronkeye hariya muri kameremere y'Imana, hariya muri kameremere ya Yesu Kristo, wewe atacaha yigeze akora. Imana yatumye ihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, murumva rero kugororoka hano kuzanana